I deca, kada vide da u kući svojih roditelja, znači u njihovom porodičnom domu, da postoji nešto što je važnije nego što su oni, a to je svetinja braka njihovih roditelja. Tada će deca zaista početi na primjeru da se uče i tada će deca mnogo više poštovati svoje roditelje. A ako decu stavite u centar i sve posvetite deci i počne idolosluženje dece, to ne može da se završi nego ovako kako se završava upravo danas. Da deca posle vrte roditelje mogu malo prste. Zato što se više ne zna ni reda, ni poretka, ni u toj kući i dete iz te kuće izlazi sa potpuno bolesnim predstavama o svetu i ljudima oko sebe. I šta mislite, u kakve će veze taj sada da uđe? U patološke veze, zato što je sam već patološki slučaj. Kako će taj da uđe u brak? Da li će moći da posmatra drugu osobu kao ravnopravnu? Da li će imati osjećaj za žrtvu? Prema tome, svi smo dužni da se vratimo u školu i da prođemo kroz taj dugotrajni proces. Nije baš tako. Jel sam delimično govorio? Izvolite. Samo da nastavim u tog pravcu o svetosti braka i očuvanju braka. Na početku što ste meni malo te plandaš odnose. Kako doljeti sad da uvežemo što ste malo pripričali o strastima, kako doljeti tim strastima, seksualnim iskušenjima, u svakodnevnom od davna do dana, da li ste sačuvali što je braka? Jako dobro pitanje i jako teško pitanje. Da, jeste vi lično oženjeni? Dobro. Mislim iz perspektive... Ne, dobro u regioni, ne. Ako ih pogledaš na ženu sa ženom, jeste. Ne, pitao sam iz jednog drugog razloga. Da bih znao kojim putem da krenem u odgovoru. Vaša žena, ne znam da li je prisutna ili nije, verovatno, objektivno govoreći, nije ni najlepša ni najzgodnija žena na svijetu. Ali, ona je za vas i najlepša i najzgodnija od onog momenta kada ste rešili da život provedete zajedno i da budete odgovorni za nju. Znači, ljudi u braku treba da se uče zdravom iskazivanju seksualnosti. Nije opet ni tu, na tom polju, da je sve tako da se podrazume. I tu se ništa ne podrazume. Postoje jako veliki tabuji u bračnom životu mnogih naših ljudi. I ljudi moraju da su u braku otvoreni jedno prema drugome i tu da razgovaraju o svim pitanjima, o svim problemima, o svim radostima, pa i o tim problemima. Znači i o seksualnim problemima, isto tako i o seksualnim radostima. Treba umeti skinuti tu lažnu zavesu takozvanog stida i umeti prevazići sebe i sa ženom koju mi je Bog dao, odnosno sa mužem koga mi je Bog dao, moći razgovarati o svemu. Vidite, kroz razgovor se, to je prvi stepen, jako delotvorno leče negativne strasti u odnosu na druge osobe. Koji je danas, to će vam, ako ne svaki, ali veliki broj psihologa i psihijatara reći, koji je danas najrasprostranjeniji vid nevernosti u braku, odnosno bračnog neverstva? Ne klasičan, da će on naći drugu, a ona naći drugog. Ne. Nego to je neverstvo u mislima, da su ljudi fizički sa jednom osobom, a u stvari zamišljaju ko zna koga pored sebe. Jedan vid. I drugi vid, virtuelna nevernost. Gde ljudi objektivno je posvećuju mnogo više vremena toj nekoj osobi ili tim nekim osobama. Evo vam najnoviji primjer ovoga što se sada desilo u Americi. I pretpostavljam da je to i ovde bilo na vestima i promijenovano. O američkom kongresmenu, ovom Vineru, koji je preko Twittera ili ne znam, ja nisam na Facebooku i na tome, pa na jednom od dva, da li na Facebooku ili na ovom drugom, slao svoje, možete zamisliti kakve slike, ne znam,
raznim ženama, u pitanju je broj od 6 ili 7 žena koje on nije lično poznavao, ali s kojima je bio eto tako u nekom virtualnom odnosu, i to čovjek koji se nedavno, relativno nedavno oženio i čija je žena trudna sa prvim djetetom. I još je ustao član Američkog kongresa. I kad su ga što su ga uhvatili, internet je danas javno, svako sve može da vidi. Laka stvar otkriti tako nešto. I onda je nedjelju dana pobijao i negirao i na konferencijama za štampu i on još više, što mi kažemo, se ukopavao. I onda je odjednom priznao, jeste, to sam ja i tako dalje. Onda su počeli da isplivavaju koje kakve slike i tako dalje. Zaista je reč o jednom patološkom slučaju. Znači, to su dva najrasprostranjenija vida nevernosti. Pazite, za sve potrebna komunikacija, taj slobodni prohod reči i osjećanja. Čak i onda kada se u nečemu ne slaže. Ako je vama nešto potrebno, nemojte to što vam je potrebno tražiti na drugoj strani, nego razgovarajte to sa vašom ženom. Vi, žene, razgovarajte sa vašim muževima. Znači, treba umeti prevazići tu barijeru. Ja vrlo često, kad razgovaram sa budućim bračnicima, imam 4, 5, 6, 7, 8, zavisi od slučaja do slučaja predbračnih sastanaka, i onda im govorim, naravno, najviše o simbolici svete tajne braka, o tome kakve to veze ima sa njihovim budućim svakodnevnim životom, kako je došlo uopšte do svete tajne braka, šta znači sve ono što znači, koja je simbolika prstenja, kruna i tako dalje i tako dalje. Ali govorim i o tim problemima. Znači, da čovjek treba da ima smelost, da jednostavno izađe iz sebe i da se potpuno otvori prema toj drugoj osobi. Znači, bez ikakvog lažnog stila. Postoje mnogi problemi ljudi upravo u braku. I iz neznanja kako da se to reši, ljudi se okreću onda na neku drugu stranu. Znate, postoje recimo krize koje muškarci doživljavaju posle porođaja žene. I sad, umjesto da dvoje o tome razgovaraju i da vi umete da posmatrate oboje lepotu toga što se desilo, rađanje tog trećeg kroz vašu ljubav, kao jedan veliki blagoslov kojim vas je Bog dario, ali istovremeno i kao jednu veliku obavezu koju dobijate, koju ste dragovoljno primili onog momenta kada ste stupili u brak, ljudi onda kažu, pa sad ne mogu da dobijem ono što mi je potrebno.